Tempolo so kerengele naro kiakiye na apu itodoko yati atuangishu onkaunti nipo kinema amara na rangona roginya abu aya yo kiki yelado kanyo nari amara na gara ne yo ngona manyo alego ho yebulo ha yo na ga heni ya barala melanga gele ya barere ko shogorongoro egini ki jogi ngori shode kra wana inji la naro ni kita galo tungani oriki yo wele merika o meriki di yo ko tungani galakini amana ye gane gala de ye ne horori ngale no bayi no rale gai halondo yake olo do wo kitini jado gulya ni tiene do ye ngulle ko ye kai ga de mabayi no regal tungana ko di le uriya ma sa ino di le uriya ana le do fargala kangaro tinga na bo mekabaiki serikali kitokolo show. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ekilimu tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM. Benson Ole wapari na ngorogyo lomon kulote Sidai FM sana bo enteiba wabagi mbotegi Benson Ole wapari ejolomon ligin jongo nyegduo teno longjerisha ni balunye lari gogo regelo ko batere shede dugu ya ramadare maendeleo ne rasar para ko etene tunisho ile shede are tengu kitoknati dugu ya irigino negoli lari gogo sheria na ramator kwa klolo sholema to lomono ibalunyo la kishenori kale bunge de murwe bunge gilgorisi lotiano ibole morindata Tota gorgansola ile aba kore molle suru melimuni ajoge gerera manalo mon linkirigino tolo ben county na roga tota la igwena ni le murwe soit na borno akantuli nkamuga kana ishoti na mruwa ejoge buya itameto rekele sheria libongole ni shotola ramata kile county la ekipe nebo county Samburu limuni ajoge manita enkifaru jeshi na lubota ngop na ile bonor ngashola ramata kile na lubota ngoba tugujero bare seria ni tenkare na rogi larawa ilare wakle boda boda pe ingore shore sienye ne sujangi tanabator barabara ni be bori bugeta lor barabara ni to lo sho mena itenka jor kale njine ruwata na tananga gideto soito la geshen lori kale governor tenkare na ro Gabriel ko shalo le tongo yote murwo yolo tena mo yueta etigilo le tongana kile murwe marti mbro mpiki na limuni ajoege ile butina murwe marti Rabaiti duo timle Azimio la umoja itabaya na siasa nye konti ya Kwale omoni la luboto lo shobe ibungi nkoriong tengela na gitokunati duko ya Naija taragi metuata inkera narana abishano lo shole Naija tarasagita na anteki yola rabalolo ingangi olo shole Naija negira na rasagina rasagolore rayali lo shole Nigeria no ijona la ruga gira rasaginati lo shole Nigeria lo shule tiana le Nigeria Brazil donageti ge yare oseseni lo tungana glenga na lo tiana Petropolis to lo shole Brazil etalagel tungana ko right na bonto muni na bishano besu jwenjan sabo golo raglenkare wengiri ngoden poni lo shule tiana le Brazil Mabete nebo merabaigine ngiti ngoto aisho kuno rogyolo monten kadorio tenguton botegi Benson Ole wapari yekeye ngorogyolo mon Benson Ole wapari Isha ni balunye ilari gogo tegelwa go batere shada dogu yera matare maendeleo ne rasar para kwete ne tuneisho yere shata yare tengugo kitoknati dogu ya ingiko nena olta satobo lolengo ngoni temuru lobiriga ejona miririgino ningata la digo gultunga klenye tara matare maendeleo tenegelo nimna ejona olengo ngoni kiririgino na ne ba sharo losho neglatwe ni ocean ejo meata duboto na kidaba shagolo sho ne mitigo lo shara matare maendeleo Mongulo isho yogo lasiran leside FM yolotinana Moronko Davis le Shaom Kenare nebo ilarigogo tegelo gyada murma saile laba osho ninjeri shada narigisho tiatu angishu ayagini nche maendeleo kage meoro ebo apigni nche tialo ene glata shwe neborori amwenke bage elaida sabuk tiatu lo sholema ayagini nche nyamali elegure siadi mera duboto natum ilomon kulo shomairo olda salo lengongoni ojisei ejore kijingita erishata na oshiki nkuko nenare nebo yagelo larigogo tengeno naru nyembarbali ayagir parako Karola lengongoni tenebo ni mudumu lorigan emi doge itu
antodol olorere linyi amu nakata nado entoki aigiligili lorikan teniko kuna ajo taramata olorika. Ama imbung'a olorika nilo, ore peishunye enkolong nishukunye ajo olorika iyieu, nikijokini amaana apa kiata yie entaasa yiok, ore apa nena. Keeta enitoki ajo, naa kajoki irmaasai pookin, ore ake peeku isisaki ormurrani, neshukunye, nelotu apok olorere ajo nanu peelotu ayiolou isisapa. Ama nai nejia negela, nejia eneporori. Ing'uai lemebaikinoto likae, oloontoi ake, olootoiwuoki sininche tekulie ang'itie neya ntoyie nkulie toyie. Kai taadii mebaikinoteki iltung'anak, oshi peuria irmaasai, oshi peuria. Anaa peedu sarjata, keng'aro oshi kena pookin. Asiraki kulo mole Sidai FM temurua Lopirik tejoki enkarna Morongo Davis Leshao. Ore na hilo na olasirani le Sidai FM yioloti enaa Morongo Davis Leshao. Iririkino negolie larikok sheria naramat orkuak lolosho le maa. Enkikoo neena olakeshani lolorika le bunge temurua ebunge Kilgoris Oiboo le Morintata. Ejo naa kishaa neimie larikok sheria naisho ropiyiani eramatare orkuak lolosho le maa anaa manyatta okulie. Lomon kulo oibalunye Oiboo le Morintata ejo naa egira airo te manyatta emurua yioloti enaa enkiwanja te Kopkop Transmara. Iputo naa Oiboo olosho le maa peejing esipil egira aang'or enaboisho esiasa e Azimio ejo keisho olosho eramatare maendeleo. Lomon kulo oitabaikia yiok olasirani le Sidai FM le Swamin Ntoika. Eishaa nenyamaliki ilarikok loogeluni neisulaki naa tolosho le maa mbaa naipirare eramatare orkuak tenkarake keeta naa tipatisho tolosho toonkolong'i natii dukuya. Ilomon naa kulo loiroro olakeshani lolorika le bunge te constituency e Kilgoris yioloti enaa Oiboo le Morintata egira naa airo temasho emanyatta olorikan lenkaji osiria lorporor loromboi otenebo sii irkarantura tina lopirolosho. Ore ena siai emanyatta naa eyieu nikigelu larikok oodupa loopuo county nepuo Nairobi nepuo aimie entoki naji cultural heritage bill metaa ore national government tenebo county government neitau iropiyiani pee eendelea irmaasai aata ntaleng'o naijo kuna peetai iwuejitin naisetaka asai toontaleng'o naijo kuna pamoja na resources ya kuweza kufanya hiyo kazi. Etomono naa dukuya Oiboo aibalunye naa ajo nchere kelo naa ninye alo atii enkesha olorika le bunge tenkukuo napuo awosh olari loonkalusuni are otikitam aare. Nang'as ajo ashe oleng amu kitonyora apa oleng 2017 nikimbung'ubung'u nkaik nikiwoshoki kura netu kidung' osiligi etii bahati ai 2022. Ore te Nairobi nadolita ajo egira asidanu mbaa ele kioma loji ODM ena aji natobirua baba Raila Amolo Odinga naji Azimio la Umoja. Natoning'o ajo jodi mbaba Azimio la Umoja. Mbaba Azimio la Umoja? Itii Azimio la Umoja? Nejetu ore itii Azimio la Umoja nayieu naliki ntae ine nanu atii atua Azimio la Umoja naa ore kinyokita sinye aisho baba ore kinyokita aisho meshomo aibung' iyiok te Kenya enchoo orng'osil sininye te ground. Siraki ip nabo uni ompoint Sidai FM temurua enkiwanja te manyatta orkarantura tenebo sii romboi kaaji le Swamin olole Ntoika. Ore na hilo na olasirani le Sidai FM yioloti enaa le Swamin Ntoika. Etuutaki orkansolai le apa Koremo le Surum elimuni ajo kegira aitamanaa lomon lenkirrikinoto ooloopeny kaunti e Narok. Det naa ketusukenya orkansolai osenetai le kaunti e Narok oloyanyiti le Dama Ole Kina embaye naipang'utua loopeny kaunti e Narok egilunore katukul. Ore geirorie miso lomon e Sidai FM etuuta naa lelo maasai Koremo le Surum ejo naa kemaku oleng lelo omon tolarikoni otorikishe toolarin kumok ootulusoitie. Etejo naa lelo parakuo kepuo naa aang'or osenetai le Dama Ole Kina enaa olarikoni odupa ejo naa kenare rikore nenare nkanyita nelimu naa ajo kibala naa mbaa naataasaka olosho. Lomon kulo oibalunye irparakuo le kaunti Narok eirorie miso lomon e Sidai FM. Lewis ara ololenkere naing'ua emurua Lerok ewueji neji Oresim nagira aijibu ilomon apa olong ootejo mpapa Korema egira aingilia osenete lang le Dama le Kena. Ore kira olosho le Narok ekincho enkanyit le Dama amu itasha naa olarikoni tesiai entim e maa. Tenetii apa oltung'ani otipika enkishui enye bata o maisha enye bata naa le Dama. Ore mpapa Korema nekincho yie enkanyit amu itoriko olosho lorkiek onyokie ilarin 25 nekincho ilo osho enkanyit nekincho sii yiok le Dama ate etorikishe ilarin 5 nekincho enkanyit. Neeku ekiomon ake piincho le Dama enkanyit nipal mintoki alo aingililia ala aar Peter Soit aing'ua ewueji nejo Lerukat. Neeku ake nanu aomonu ajo nchoo le Dama enkanyit amu erishata enyenak naa nchoo amu kenare amu olarikoni kegeluno maa appointed. Wilson Naro loleliaras aing'ua irmashariani. Ayieu najibu entoki ng'ole nitejo eji ore engarri naata le Dama naa deputy president oishoo. Ayieu najo tung'uai lelo rorei amu lenkirrikino neme loolarikok. Ayieu najo ore le Dama naa kitegelutua enaa osenetai nitayio dii apa koon anaa oltung'ani. Ore dii apa nena katitin apa etiiki entim e Mau naa ninye apa king'orita toontiifini nikining'ito toorredioi naa ninye oitayio enteke nilauni irkeek ekiyieu nikijo king'orishore kira wananchi le Narok nikitegela oltung'ani orik iyiok olemerik omerik dii iyiok oltung'ani ogelakini naa shomo tapala le Dama nchoo erik iyiok
Ore naa lelo naa irparakuo lena kaunti e Narok egira aimaki imbaa naipirta naa eramatare e kaunti e Narok egilunore naa orkansolai yioloti enaa Koremole Surum. Sidai FM ena. Etuuta olaiguanani lemurua yioloti enaa Soit Naibor Noah Kantuli nkamuka ake naisho tina murua. Etejo olaiguanani Ole Kantuli ajo kepuoi naa aitamit orrekie le sheria nkamuka ake naisho tina luboto olosho. Etoponayie olaiguanani Ole Kantuli ejo naa kirasha naa ilapurrok loonkishu ontare etina murua ejo naa kibalunyeki toonaataana piitamit orrekie le sheria. Ilomon kulo oisho yiok olasirani le Sidai FM nekirorie nekilejilej enaa nkanashira ang' peepuo aing'ua ina biashara. Embaye naa nashomo amenaa nepuo aisho yiok enkiok ming'ani. Netabawua naa erishata nikipuo aayayie sheria nikipuo awoshie eng'udi nairoshi enaa sirkali. Lomon lolaiguanani lemurua Soit Naibor yioloti enaa Noah Kantuli. Eetai sii enaisho natii enaa kulo tenewueji ebaiki ake kulo keek netai aikonji mekure taa egira aiturra enkata. Kimbora apa iltung'anak nena tangilen kirorie entung'uai ormayua nooyie nkituak ang' nkanashara ang' entung'uai ormayua mepalita ake kimang'aka elong enkito nabo tesoit ende naji Teresa newoshi 30,000. Na ore ake paibung peekibung ormaasai entoning'oki taa amu kiibung ntae. Ore ake peekibung enkitok ormaasai teshang'ang aakisha ajo mpaka peekiwoshi 100,000. Neeku enaikash ening'uraa naa 100 kumok shomo tung'uai naa enaisho. Ore paa idol ajo indim atalaa teyiarakeyie shang'ai ino nipik pembeni 100,000 nilalakunye kaan amu ore kiata time mekiu nedala tenewueji. Ore sii tiai alo netejo Ole Kantuli nchere etaasa ninye enjurro nairoshi ometayiolo nkarn oolapurrok oogira aitanyamal irparakuo lina murua. Embaye naa natejo kelo alimu nkarn enche orkekun le Jumatano. Jo naa mekure elo anyorraa ina baye katukul. Ore ake ninye entoki naji emburrore nemaitolari. Aduma kulo payiani. Eetai emburrore natii ake atua ang' ewaki apa kunda olong'i ntare enaabori nepuoi ake. Newaki apa tendaalo neya nikipuo aasuj mpaka Lumba nepuoi aashuku. Kake nepuoi etii ilapurrok. Agira ajo ore kulo payiani ore Jumatano wootu amu kaisho ntae nkarn oolapurrok naa ilayiok linyi naa kiibung inkayiok amu aata ushahidi ya kutosha. Nkiboko nelimu enepito kiyieu. Ore pii oltung'ani yieu empurrore tang'asa adurra tesoit ng'oru enkop nilo. Tiatua enkitesheni oolomon Sidai FM mpotieki Dennis Ole Kolian. Ore naa ilo naa olasirani le Sidai FM yioloti enaa Dennis Ole Kolian. Ilepua enkuretisho oolaramatak te kaunti e Laikipia tenebo kaunti e Samburu elimuni ajo kemanita naa enkifaru oljeshi tina luboto enkop. Lilepua naa orng'asho olaramatak olairritak olchekuti tina murua. Etejo lelo tung'anak meeta embaye torrono nataasa naa kegira ailepu orng'ash teninche tenkaraki ina kifaru oljeshi nagira amanita naa ilairritak olchekuti. Etoomono naa lelo chekuti ilarikok lenye erikoo embungei naisula le Suda orkulikae arikok peing'urakini naa ndaiki musaada elimu ajo keeta esumash sapuka enkoshoke tina luboto olosho. Lomon kulo oisho yiok olasirani le Sidai FM te kaunti e Samburu yioloti enaa Patrick Lepakio. Etejo enkuretisho oltukuman sapuk oleng alaramatak le kaunti e Laikipia o Samburu omanya kaunti Isiolo taalaleta tenkaraki nemanita ninche kifaru aitanyamal olorere tembata e Laikipia. Embaye nalimu ilchekuti ajo mekure edaa teseriani tenkaraki nemeyiolo ajo nyoo eyieta ilo kifaru nemeeta nyamali nayautua ninche enaa ilaramatak. Lomon naa kulo oibalie David Lenji ora ninye organizing secretary Samburu Council of Elders apeisabaki ilaleta omanya ina luboto olosho tonobo na NGO nijana ilo tururu alpayiani atumore ilkamishina le kaunti Isiolo peyie etum aitaini enyamali. Enyo nana gara iti kifarone na tana tungani hiki nkite inimwa kana jukutu nkashe ana imwa kinkishu na oni nyanda kitanga na tishe na kidi melisho kutashomo na tama lugara kama yula na mayulo na kifaro ntunga na setani miki ata makosa nikita kile ya tukiti hiyo ambaka na lugwa ya kaunti commissioner le Isiolo aju kinyo na ina kiyo na kishuna dazi siriani ta kore makosa katasa ni bare na gara Gori siake tuneja kejo ntiyo keta nyamala siaka itukula milo oltung'ani ilchekuti tini aluboto olosho ejo nkatin kumok bukuri tenkaraki nemito Kenya nemeleposio mutananga matalami nomon ilbunge lenkulupo wa Samburu na Isula le Suda Samburu West le Kumontare Samburu East tonobo alo isilento imaga Samburu North meteyia inekona kilo ilchekuti reto enda. Ore na nakara na ati ana bado yolgonyo kwa Laikipia ana bagi Isiolo na nakishu na nakara torno suma. Asirake Sidai FM tomoni sala pointi suru takanjo Samburu gaji Patrick Lepakio. Olasirani le Sidai FM yioloti enaa Patrick Lepakio. Itukuja rubare seriani tenkare Narok ilarewak le bodaboda peing'orishore esiai enye nesuja nkitanapat orbarabarani peibori irbuketa lorbarabarani nisulaki le bodaboda. Nkitanapata nena naibalia rubare seriani iponyate mbodabodani naarare nelaini nooltung'ani obo tenkalo orkurroto yioloti enaa Nolentimama Stadium toonkaulele naanasa e Narok.
egira naa ang'amaa embaare te sipitali e Narok Referral loonotoo irbaat ilo buke suuji le bodaboda netii osesen olemeishiu enkaji ormeneng'a ina sipitali e Referral tenkare Narok. Eisho yiok kulo omon olasirani le Sida FM Milton Ole Salaon. Ore tenkewarie natulusoyie tembata orkurroto lenkiguran lolentimama stadium niminie oltung'ani obo enkishui naa olarewani loltukutuk iponyate iltukutuki oora are nebatata tempolos orbarabara nelotu likae tukutuk oing'ua enchoto e Total neporoo iltung'anak oora okuni otii lelo tukutuki nidaaya obo ore kulikae netum irbaa torrok. Ore ena nalimu irkiliku looropilisi naa nchere esika ilo arewani loltukutuk oitunyua lelo tung'anak neton etiiki eyiare nyoo kinya kulo itabayioki lelo onoto sipitali kitok e kaunti e Narok. Ore osesen oilo talaki negirai aashum tenkaji nashumieki irmeneng'a tina sipitali. Etuutaki sii Maina enkeene olarin oramiet errashaki ajo etigila enkaji nabo temurua e Lenana tiatua olduka le Narok nepurro masaa naidimi atimir 180. Enkeene naa ina naitayio oljaji lina kotini yioloti enaa Daniel Gayo ayaki kulo omon te Sida FM tempolos olduka le Narok. Buatana tanang'aki naa toosoito det olakeshenurika le gavana tenkare Narok Gabriel Koshalo le Tong'oyo temurua yioloti enaa Mokoyuet toloontoluo le Narok. Limu naa lomon ajo ketanang'a naa apa iltung'anak ingarrin ole Tong'oyo tina murua. Ipang'utua naa lelo tung'anak le murua Mokoyuet ejo naa embaye suuji ina nemeishia katukul. Etoomono lelo tung'anak le murua Mokoyuet empalikino orbungei ole Tong'oyo neomon naa iltung'anak le Narok peekurraki imbaa naipirta eseriani. Lomon kulo oisho yiok olasirani le Sida FM Stephen Lemayian. Ipang'utua embata olopeny oloontoluo le kaunti e Narok agilunore embaye natanang'aki toosoitok det olakeshani obo lolorika le gavana te kaunti e Narok yioloti enaa Gabriel Koshalo le Tong'oyo. Ore orkilikuai lenye netoomono olopeny le kaunti e Narok tenebo olakeshak lolorikan oopaasha peinosaa siasa toosoton netudupaa sii naboisho. Sisi sote tunataka amani. Tunapoelekea msimu huu wa kuweza kuchagua viongozi, tunaomba katika Narok County, viongozi wote wa Narok County tunawaomba tuweke amani, na kama ni Masaini, kama ni jamii wa Kipsigis, tunawaomba wote tuweke amani. Amani ni kitu ya maana. Wale wote ambao walihusika katika shida ambayo ilitokea Mogoyuet tunataka kusema pole sana, na tunataka kusema hiyo jambo isirudiwe tena, na ninaomba mheshimiwa Tong'oyo pole sana kwa yale ambaye alikana pale. Tukielekea mbele tudumishe amani. Wewe ukiwa kama umesimama katika mrengo yeyote, mimi nataka nikuambie sehemu hii tembea kila mahali unataka na uhakikishe kwamba umehudumisha amani. Sisi kama wakazi tumeshikilia na vizuri kuhusu amani. Ikiwa kama unaomba kiti ya ubunge, ya gavana, ya MCA, mimi nataka niwaombe tufanye hii siasa iwe ni ya amani. Asiraki Sida FM nabo uniombo timire poloso olduka le Narok koteke Stephen Lemayian. Ore na hilo na olasirani le Sida FM yioloti enaa Stephen Lemayian. Etigilore iltung'anak le murua yioloti enaa Emarti empurrore oompikipiki nalimuni ajo kilekware emurua yioloti enaa Nemarti. Etejo naa chairman le Marti Stephen Ole Koidungu nchere kirashaki olapurroni le bodaboda otupurroyie naa bodaboda temurua yioloti enaa Arkarian nitabaiki ina murua Marti nirash naa elimuni ajo keeta traka. Etoomono Ole Koidungu ilo openy ina murua peing'orisho oleng nekurraki naa eseriani enye te pooki rishata. Joseph Ole Koidungu nanu chama lele duka naa kang'as ashukoki Enkai enashe itashekia yiok. Eetai ng'ole orkisi oshomo apurru entukutuk toorkarian neyau mpaka ene neponu taa olopeny nesuju olopeny bahati naa enoshi toki naji truck neponu olopeny aibung' tene. Kayieu najoki iltung'anak looman yau enkipande naihepa nayiolou ajo mewang' ele tung'ani. Neeku kaomon iltung'anak ajoki matamwangalifu aing'oru ilo tung'ani amu kimbung' ilo tung'ani nemurayu ilo tung'ani tena town. Ore enkae naa kaishukuru serkali amu eyautua ilopisaani le kutosha. Neeku kaomon ajo mataa naa wangalifu hata lelo sikarini metaa kitashe sininche mataa naa kiata security. Ore enkae naa kayieu naomon taa amu nena naa siasa naewuo. Matam siasa temborron memor likae tung'ani. Mataa iltung'anak losotua amu inakata kitum dupoto. Ore na hilo na chairman lilo duka le Marti yioloti enaa Stephen Ole Koidungu. Erabaitie duo oltim le Azimio itabaya siasa enye kaunti e Kwale omoni loopeny inakop peibung' enkoriong' naboisho e Azimio tengelare kitok natii dukuya. Isiligen olarikoni le ODM Raila Odinga loopeny ina kaunti ajo kenyamaliki naa ngolikinot naagira olorere aimaa
nesulaki mbaa naipirta nkulupuok tina kaunti yioloti enaa Nekwale. Yale inabaki tu ni ya kutimiza. Nani ajue kama kuna shida ya maji hapa? Nani ajui? Sisi tunajua. Na sisi ndani upande elimu na shida ambayo inapatikana yote tunajua. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ore na hilo no larikoni le ODM Raila Odinga. Ore nenjotor gavana ile Mombasa Ali Hassan Joho tenebo seneta ile kaunti Narok le Damo Lekina. Neterepara ile jona larikoni siliga itomba na everterikore o maendeleo tolosho le Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Kwale, nyinyi ni washirika wakubwa wa Raila Odinga. Raila Odinga, he is what he is today because of the investment we the coast people and particularly here in Kwale have put in him. Sivyo? Watu ambaye hawana shughuli na nyinyi wakiweza kuja hapa, mtu ambaye akisema hawa ni watu wadogo, mimi siwezi kwenda kukutana nao. Kweli hawa watu watawasaidia nyinyi muendelee na kazi yenu? Mimi nataka kuwanyenyekea leo niwaambia kwamba hawa watu ni wafisadi. Shida ya watu wa lungalunga ya mashamba, suluhisho ni nani? Ni Raila Amolo Odinga. Baba amekuja akasema atahakikisha kwamba shilingi 6,000 iko kwa mifukoni mwenyu kila mwaka. Sio ni kitu ya kusaidia? Ndio ule ako chini aweze kufanya nini? Kupanda. Waiye koloma asa loti ende. Kile job bora kwa ngani lolo neba share Raila Amolo Odinga. Amoni nyaga lore ti yok abigi yok atwa serikali. Nendo ni ngoki amuka doda na do. Toni ngo. Enjo mungangi jendi agirma se bokin. Ore na hilo no seneta ile kaunti Narok lo yanyiti le Damo Lekina tenebo gavana ile kaunti e Mombasa yioloti enaa Hassan Ali Joho. Sidai FM na Ashira nkarake enirashama ninyoru nigelu niduta ninko dengiresheni no Sidai FM na rigito losholema lojoduge angamu noroki olomona wabagito loingengero subugiro burgelito lubot na ba sholo sholema de bolo sena na sa Narok na gasipa na je wangan ngejuga Benson Ole Wapari Naija etaraki metota inkera nara naapishana olosho le Nigeria tarasakita ndege olarrabal oloing'ang'e olosho le Nigeria olorere raia lolosho le Nigeria ejo naa ilarruok erasakia. Etisipa kulo omon orgavanai lenkanasa yioloti naa anaa Nemaridi tolosho le Nigeria nibalunye naa ajo kenoto irbaa iltung'anak oora imiet onena rasakinoto olosho le Nigeria. Ejo orgavanai yioloti enaa Chabau Abubakar njere ketaraki naa inkera nara 4 metuata tinewueji ake nelaini kulie nara 3 egirai akwere sipitali peeng'amaa embaare tilo osho yioloti naa na le Niger. Sidai FM na Brazil eton ake etii yiare oseseni loltung'anak tenkanasa yioloti enaa Petropolis tolosho le Brazil etalaki iltung'anak oora 179 esuju enchan sapuk oloirrag lenkare wenkirriong'oto enkulupuoni tilo osho le Brazil. Egeti naa nkera nara 27 neton ake mibale netii yiare iltung'anak oora 120 kituak tina anasa yioloti enaa Petropolis. Elimu naa lomon ajo kemanya naa iltung'anak oolus 9 sukuulini ilo osho le Brazil idurra naa toonkang'itie enye tenkaraki naa ina nyamali oloirrag lenkare wenkirriong'oto enkulupuoni wenchan sapuk ilo osho yioloti enaa le Brazil. Benson Ole Wapari Nalelo omon oing'ua olosho le Brazil tenebo olosho yioloti enaa le Niger oisho yiok enkidipata onkoroki olomon esaa nabo enteipa Sidai FM auapaki eroosho saa nabo oldaikani obaya 23 osekondi naara 32 33 34 35 ikunari nejia ing'amu irkulie omon toonkoroki tenewosh naade saa 3 enkewarie auapaki botieki Benson Ole Wapari ekeyie nkoroki olomon. Tenkariano sapuk tesipata o tempijan sapuk oleng nkoroki olomon te Sidai FM.
angayanya inamunya olari la yelela sariye odamunya ngayengi shuyai anamurgi ya lebuwaye aishirira ya oriodama amara bagwa angayanya inamunya amara bagwa angayanya inamunya Onelio ajemenari enengiri ala osorala eyo ya bugiro ege ni mangari nguriye amara mawa anganya inamunya amara mawa anganya inamunya Ada musinga yuku lebu jengiru gorai rona yangi shongera irwa shalure giruguru engiri loro salapa omiri wa yanga yerero amara mawa ngagenya inamunya Onelio ajemenari enengiri ala osorala eyo ya bugiro ege ni mangari nguriye amara mawa anganya inamunya amara mawa anganya inamunya enilendu mabigi shilari usorwala ya mulia bolo enigani shoy minganari amura yengo imistanije agolo imije dogigila amungana roye reshumara amara mawa anganya inamunya Onelio ajemenari enengiri ala osorala eyo ya bugiro ege ni mangari nguriye amara mawa anganya inamunya amara mawa anganya inamunya Enada moro sindai golia olayoni lemme murara olaya wargi esabu adola sholo siraeli irawa yanga inaudi yanga yani girimenali elarwangi se sawengita adola sholo siraeli amara mawa nganya inamunya Onelio ajemenari enengiri ala osorala eyo ya bugiro ege ni mangari nguriye amara mawa anganya inamunya amara mawa Sidai FM na Sidai FM na kaji mheshimiwa Walarakwa yiolo enkumuriana Walarakwa nyoki naning'ito Sidai FM enkitesheni naaki yiok ilomon sidain nainaomon ake olosho pookin lemaa mainining'o Sidai FM kaji taa nepurko nanu nalereka nainining'ito Sidai FM najoki iltung'anak pookin amanining'o Sidai FM katii orkurroro ewueji neji Oloserian. Kaji nanu Dominic Oletaika nainining'ito Sidai FM temurua orkurroro. Kaji nabolos narene leketere temurua Ndipilikuani tetalek naining'ito Sidai FM. Ip nabo uni ompointi ong'uan najoki irmaasai pookin letalek maining'o Sidai FM. Kaji nailepua Lekarbolo nainining'ito Sidai FM. Amanya emurua Laburra enewueji olderkesi. Kaji Peter Narolo Lesoit manya orkurroro nanining'ito Sidai FM. Kaji Simet Narolo Lelebra naamanya Lerauni nanining'ito Sidai FM. Narolo Lesekut naji enkarna noonyuat nanining'ito Sidai FM toolerauni. Kaji nalotu asha nara Olekamakia nanining'ito Sidai FM neekinyorr oleng. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM na Sidai FM. Eiteru toosokonini atua nkishu ometabaiki sokoni kitok olosho le Kenya. Ilomon le biashara. Sidai FM.
Olainining'oni lai le Sidai FM enkolong' ena sidai oleng' naitoki naa kaitomonaki ilomon le biashara enkolong' ontarikini nara 21 olapa liare lai loo 2022 mpotieki Julius Ololepet. Ilomon le biashara te Sidai FM. Olainining'oni lai ore tenolong' nataparana orbiashara yubo laa ore esiai enye naa piitobirr covers loolorikan loongarrin tenebo looltukutuki tenebo sii itobirr nena hemai oolorin oshi naa naitoshorr indaiki Boto sapuk oleng' kake eton ake itu eyiolou irparakuo kumok oleng' netemenatie ena biashara ejo meyieu ninche esiai oonkaik amu meeta dupoto nayau. Kake ore tenchoto ekoolo neme nejia etiu imbaa amu ore ena siai oonkaik enye nitudupuo ninye toombaa kumok oleng' amu inyang'ua enkop negira sii aisoma nkera natii sukuuluni tena rishata. Manotore sii ele biashara yioloti enaa Koolo piitayiolo naake yiok imbaa kumok oleng' naipirta ena biashara naasita